Ivaka sana mutegeri wa Meru TV. Happy new month, mweri wa muwanja tariki imwe kana tukwembere mweri wa muwanja mwakene ya 2026. Karibu sana akirige chunchi geto kya bithatu mubango ne ywa turinge mege chunchi kya mbere tomba kuthira tukunenkeria ntheto ititauri kana ikiugo kya biele atoko murikira ngatheti na kirende kya bithatu twe yau kenda tukunenkeria cio na njira enda ya witana mbere na kuthoma na kumanya kinya kwirirwa mibango yetu tukuretera kaita konde. Good morning kethi cheki chombana no tumumeru atike thaswari mweketheka na ketheka sana na raku ndo tuthiatirite uri kuma thosi mwankanto nyire no wakiweni mubango ne yaturinge ime ni wambeta muthoni wa kirama na mitandao ne yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube turimo kwemwe na tigana ututhiatira kinya kiri website yetu ya www.merudigital.co.ke kana kinya kiri Ngo Live Africa aturimwe kwemwe kiuwe utiona kanya gakumba kuthira wikaranthi na ututhiatira kiri Signet na Pang Meru TV. Namba yetu ya kuandika SMS ni 0748918901 twiro tuthiatirite winteriri ku ikiure giku kwenda kumenya kana ni mbibiongo kwenda kumenya abiegi mantu jegie furnitures no twirware twina Alex Muriuki kuma na araura Wood City Furniture komba kwithira gitukiaranirwe imwe na agitutariria challenges successes cyabara bakwenda kwambira biashara ya utumi bwaite na kinya itanda. Karibu sana umbe kwithira wikinyine na batu ikinya we kinya atwe na ithaka bara komba kwithira tukiaraniria nawe mantu jegie furniture betkiria ngo ati weni amweni wetu atukethie atumuone tumumenya na kenda kinya tukiaraniria atumba kwithira tukiaraniria tukimenya na nkuruki. Karibu sana Alex. Thank you so much. Ailia kamera ikire mutegeri wa Meru TV mwirito ryaku na inaumite. Kama rito ambeta wa Alex Muriuki. Ombo mete ara Wood City Furniture. Ito tukarawa tukegeta intobibia ichaite itanda metha na itokora tuina branches chetora gikomene na ingi kaga ara kaga kwina kaga girls. Alex nyuma yao komba kwithira kibuta ngwe kurora kwa Wood City Furniture. Who is Alex? Atiki mantu jegi furniture. Alex tu inda kan Gen-Z tumete Gen-Z. Gen-Z gitoma aja ome. Tokegeria witanguge tutekwenda ukaranja patwe tukwenda kumaraja ome twitoma na ikyo ndone opportunity ara Wood City Furniture ndone ikaba mbete twitaniria bangoge mbete kia kuma twambiri tutuna ina tena 1 year na tuge tu ntithande ke that much into social au ome but we jirande rengi furniture ukombo menya ukombo mberewa no ombo ntrimara ngogene ukombo mbere ukombo twamba kwaranire ukombo mbere wa bwega muno. Ni bwega sana Alex. Alex ya kura high school wenda kwa ambi. Ndira mwarimu wamuri Alex, what do you want to become kana who do you want to become in future? Wamwira urenda kwa mwendia wa furnitures kana urenda kwa membi nyamwe thionde. Twechukuru tumutadugane. Tutadugane ya furnitures. No tutataiji opportunity kara ome aja. Or mbi kwenda kwa generally ulitaki bioki kwa bangi bakiuga. You want to become a doctor, you want to become a pilot. Bibe biari no the common stuff irantu benda kuigwa. Na bira mochari nyo kwenda kuigwa nja. Na bibe bia leo mono but ntadukanitie before manto furniture. But aja ome baadaye iyo ndeja ku realize the gaps that yeshike market na opportunity that chiraja mbere kwa. Ambere kinyeto ariria Wood Furniture na ata waitirimire kiri biashara kana ata waitirimire kiri ndeguru ya biashara. Before ntaitangu ge furnitures ndari kinguge itawa online academic writing inoto ambere ndambirite then twambia urabota boike group tubukambia ku strategize bukiona ingap chiku chiki market nande at the time atwagita kufikira utimbi tomba kugeta then kwenda kwena opportunity twana kwena gap ki rotero mero twana kwena gap furniture na ti just any furniture modern na quality furnitures yona leto ambere ko karende to strategize to sort out location tomba go set wara gikomene kenda twambira ngoge. Mimi no tueleze na tenendi Wood Furniture mbere kwithira kiambiriria na ndira tukwariria Wood City Furniture ni biongo tukumba kwithira tukiambiriria tukiarire sorry rira tuko ariria Wood City Furniture turariria any company registered na tumita company auto registered as a limited company. Yes.
twambirite tutagetete mwananchi wa kawaida tutera twi high-end furniture group twajirara gikomene rero gutega udisete furniture urona gintu modern urona design iria ugukura Pinterest iro kuona design zero ugukura TikTok iro kuona to reflect community non tuitomba kwa carrot with the community to entailed ke the fabrics ke fabrics to ibata to tumira the most quality fabrics omba gutokwana ke market to entrusted ke community ke mbaira to tumira otrimara wata udisiti ke frames cha kuchaite ugatira twina hardwood waja ke itanda no hardwood to tumira waja ke mera to tumira gintu most modern kira ke market dai nande ojara udisiti furniture that what we reflect yeah. And now ndeta twarire mantege nguru kana ukura kwa furniture entwerwari ekaite negatene no atrima mimbi yatu batari na umenyo bwo kumenya itibira batikumba kuthira bekarira obora tu nyumba ina ite deal done lakini tukona chanene rona kinya mtu agia kanyumba aikara ndi akenda kumenya giti arenda giti kya type iriku arenda giti gitumia atia arenda giti kira kikuo kyanendi na watrima mtu nakurie echencha kite nyomba kuringana na burabi kumba kuthira bigichincho orantuku achiweta compared to thoko egatene na thoko ya nendi ni atombike kuthira ki compare thoko ya ite kana ya furniture no mbuge thoko ina ndi most improved compared na kitambo no ntothaiji ntina challenge as a seller ntina challenge ya gwitinya guchwa designs chako chite jara udisete sa furniture untrima 90% ite birango tuma debituma bimite kuma ki customer like customer ba kuretera onda before go nyamba gurabira wikite design zero ikite ge showroom obarita baga come up na design chao na ndege ntokire kira ke important yoni kwithira ndeke pabo kugita gintu kiu na ndi customer dai weje ke market ya dai ari jaka menya fabric ye kwa kwenda gutumirwa ni Même before customer bataiji fabric ni option yiko beno. Like catalog to na more than 5,000 options ke fabric. Na ndike no kwenda fabric enjomo, oyoro kwenda fabric soft. Bon de bagati mawena ginto kirara dai. Endi dande umuhimu ino wao. Ino kila mtu ajita kugura. Kige gyo tutethire ke biashara dai. Kenge bua kirake ombo compare market ya kitambo ya exposure. Okay. Before tutari na anto batari na exposure nene mono. Dai ko na gintu kya giguta social media dai kira ki utumika mono ke marketing. Okada ko na account ja Instagram, TikTok and Facebook na nyamba mo botumira YouTube. Na nda dai customer akija na kudra selected item. Okay. Alida ka social media kede ke page yetu ya Udcity akaona ko na gite fulani. Na nda akija na kuelewa kwena kioni kijande na mindset again tukirambe jito tumira ntejito just tumira ine seat then maybe giteke unique in my space kede space yeku tukaya to akodimiro kona space na ndio gwe market dai muri customer na kumenya no ndimiro gite lazima ngole just ine giteke ya nyomba okay no mbejenga tambwa gite space yako lengana ngatumiro according to my space yeah okay na nao kaita karaka maybe customer kwenda kutumira giteka na kwenda kura gite kumakiri babu kana kuthongo nyombewe na iti kwina intobira maybe ya ilakia from kuma design akuya kire material na kuya kinya kire functionality ya giteka na gitikira kya mutethia ata ki nyumba araura how do you help customers indreba kumba kuthira bagichala kenda kumenya design iri kikubwira nyombewe nyombe kya kitirangi sijui kari ati akitirangi fulani ikeke kwendeka nyombewe material ni range ya ni etibui na kedri kumba kuthira abui kari diante customers bwa different types chia materials designs kenda mtu achala agichalera guchala achala aina knowledge kyo kidage into mono important era kengoge nonto as much as ikuga most of the customers be na ideas bila bakuja kugura kwena customer bando tina knowledge ya size ya gite colors baraba ingine ombuge baije colors ku brand the colors but ara da tuna challenge mono iko select size mono size ya giti for example tuna giti tuta executive recliner executive recliner kida yete kinene mono kita ndaje kita na almost 3 feet kora mandaje ra utere na ndenge ukedra giti te almost ja 5 to 6 feet
na ndo ya mirango ira mingi itikumba kuruka ingi ukethe ne 2 kana 2.5 and ukethe customer is so much impressed na that executive seat indi na ndo kuru ara murango ne ja watu mba kurukia gitigiki kitikiro ke umba kuruka kwa either normal sofa indi watu na India gitikira kwenda ni executive and itu tuomba ko bele tumuri itomba ko ria customer space ya kumbere kayate murango jo kujuka yate before inyogora giti tumenye mbere tukiandiria giti kio tukwenda kwenderia giti kia type kali na ndija bibi bia executive to prefer ga mono customer train na murango jo kinya 4 feet kana babe na double doors kike kiomba kuruka na giti komba go 15 na executive na ite na inya wakanyomba kanini gikaujura nyomba ketha uno wakite nyombe ku kana urentete nyombe na space yenene ogwe but go for the recliners kana semi recliners kana executive seats then kuna ndeba bange ba rentals weke rento mialira mingine okuruka the normal sofas tuniteja jumbo tuniteja L seats tunite bingi mithemba ni nyingi mono ite ja butterflies itu jana ndo to kwira weke tha wiki nyomba jeje na space yekwenga nojo this is the best seat to have kwena rongo na limited space arenda atikomba wika into bibingi na kwenda comfort ya mama na kukalende kuna kitu tuita L seat ile na ka sofa bed side momba ko mama side ngija dilisita yo kalende normally kwa itomba wiki customer na mutaratajo akamenya kitigeko otkenya ke fabrics kirangi baba ngi beta bena no ndo mtu go akwera ndenda kagire ke na rangi fulani kama at green kana ka orange fulani kenda mpomba comprend na curtains yako mama bangi batumaira curtains krokie wall paint na bangi beta bena India indi na India itomba ko more for that guidance na over time mantujegie maybe preference chia design materials chidire tichige change ata non to again ge kujoge gatene omuntu tu ari tu na itwani obora ndene tinyumba mantu ya design mantu ya material mantu ya ngambi mi ndena gite ngunkuma ngakarira that all na kwena antu bando batire umara kiri na raura tene kwa guchala mimbi design yigitika na material bakeya tu bakethira gitumi bakayuhe bagetakyo ichencheti ate over time material jombe to chencha mono ndari reflector ni tebirando na nyenya mpete anchoka kanyuba birando na nja kitambo fabrics yando na iran kona dai fabrics mwanya dai tumbite kwa tukina tuna new fabrics kuna tukwa kwa tuna much extended catalog ile kombe contain itamba nkoro kyangridano na kitamba bi ode otikitamba gwichokera ni dai market na ndio also went with China in the market bakiomba goturetera products no kwethira kwina so much variety in the customer omba gutara dai tuna fabrics ja ingetu itababu fabrics itadirinya mwanga chekuija fabrics tone tombeta gocho na echo waja tu na most of the customers dai beja ote customer baba ingi bomba ko notice non tongo kura baba ingi ba ko research before beja ko kura gete na roto beta ko gete nyoto monga indi waja ki catalog sia to tikite fabrics ya chatene non to geta makati dai ile nyabo ba kwenda be kalendo ko deliji modern na wedre sina waja roto ba tikuwa agitamba kina kyo kwigwa kiritu yujore wa pendelia bei kai ko ke jambe ko kira price enda to taka quality that fabric no tombo ko ke ana kangen bende to meta mono velvet kitambo o tombo chi compare o tege mo ko you soft and strong ko ino ko taka dai fabric si dai si more durable si more appealing in terms of colors in terms of quality na texture social media ne direte gete restaurant no tunyandi digwa ukiwa babwe most of the customers brabe ya bamba kuringa research akimitando bakona mbiche chiku baburetera babwira abibe tukumba kwithira tukienda kienda guchenje kana ukura abo furniture and kuchenende social media itetheti ate nambwe you know one of the greatest impact business chumbita kona gita nande but tumbita kona very social media in always bukan to ara utumpa ko sa chudi seto na mbwa YouTube tutarambia ko changamka kidogo but weje in terms of Facebook au no main corridor edi tuina TikTok na tuina Instagram
Uncle, for example, na TikTok. TikTok is one of the fast growing pages ira omba ku create as a seller. Sure. Nyera kuna challenges na ala wa post numbers chaku mbi kuingira account kana to ku complain ba kuingira account. Otumba kwa rewa intentions cha kila mtu. But TikTok ni one of the best accounts omba kurugura as a business na Facebook page. Each account yacho mbita chukura chekura kebatu pages ya turuguriti cho to netege kura compound na inge. Itumbeta ko average that space nonto most of the customers into kuijibe social media. The social spaces odedra mtu aenda tuma ka design kara ona serebu fulani yanako. Sure. Darugura chat ye ka YouTube mtu fulani kupita ko foroge social media. Ndona kintu kire kite nyamba nkona ka TV stand ndona TV stand tukuite kweja just plain karubaganto turuba plain. Benya bivanto nyamata tumera TV stand batumera kabatira tueka arege kale kiro TV. Na ida ikuna gitu tugweta TV stands. Wow. Kero dingo tukujuria kabati onde daiji. Tuikira ka TV stands kena to spaces yao kena to drawers o makorogre to drawers limited endo enda tuitida kangena roteraja bantu wetidia then kama onto TV katekati the modern design na ndoka daja dai ona kurage social media na mtu na TV stand tukunya to monkai je print no tongere gintu kinge ko to fireplace before anto batera kara fireplace eda into kwa TV stand chireja na fireplace na fireplace na heat nje before chireja chi LED kara tuka kona nyaka mbicha tu ikamwanki kagwakana matintu kwa ireja na fireplace eko wa mnyomba aino ntwe da wina ita kone na area TV stand yaje into bida bijori nyomba ukada na gintu kimego serve the purpose ando dira customer keje kuro indire ko post indire ne mali mtu fulani kwenda ngetira ka design jakaka na ndo lendi i-customer mbete kwa average social media na atu itujukitie tujukitie kwa nyato kwa research kemo the same pages tukira tuina India customer akeja itukoelewa okay mtu onete gitu kiki maybe mkuma guntukuna na ikia kwenda kugitirwa na tutoka research the more tutataga social media tukomba ku research different designs meite taito tu meite just be the normal sofas no tugotumira giteke carved kiteke eni ukona kiteke unique to your space okoroka kiteke tukokora kera kamuntu ntona kiteke yanto ange gitomina baikuruka gonto gweto Pinterest Pinterest in average mono American styles kana maybe barabe overseas ne UK okadande kuna more designs iraka bantu customer bakomba kuona na tutokomba kwa print more seats, more sofas, more beds, more TV stands. Na ukenda customer akuruka mtandaoni akaomba kona designs hiji. Tokomba oba inyi toketa bando videos chako bereza. Kiteke na kitumira mbi kida kina storages me itipi kwenye storage. Tokomba kueleza customer ki social media. Tirazima eje physically ki shop kenda omba kwero imbi tukogeta. Etumira just social media na komba kwero imbi tukogeta yango gene. Okay, arire mantu jegie ya ku customize kana ndira mtu wako yana kintu kyawe kirakwenda kuguthira na babu bamugitira ni atabo bakuthira gwe keep up na those new designs no tunende ndira mtu no we yakite butatu maringi na maybe and one or the other kwina mtu ambirire biashara ne uteta au antena gintu kana ntiko gwithe gintu fulani kuna bugete kire customer bamugithiria lakini butagire kubwithe kintu takiure ngine atabo keep up kenda butira new designs cheya abwina chio customer yako enda gite butatu obando bamu promise mutumire na kinyabo tuma batuma exact kiraretete into kyo nongete kwa appreciate mo mafundi jandi najo arango gine ndi na ntobe na experience na ntobe na know our furniture nombuge mubundi athongi na kimenya ngogewe inyako na new design nomba kukalenthi na akamenya gintu kiki umbo tumwate na ndo to combine efforts in most cases to I design ile most complicated ntomba kwa side mtu mwenge tekile umbo tumaka kede TV stand ka kede coffee table witauge kantu pae badatu baka come up na ideas baka na idea baka menya bomba ko itagintu ke best and another advantage nombuga through social media ka mtandao weko ka internet kuna into Twitter falma i shape getekira kana skeleton just the skeleton okomba kukuruka online nomba once in tipi on the be available but be mona be monomba ko bi trimanarea online
ukona farume gitikiria meni je customer akiona design iji no monka ne ambiritie kuntu fulani yes na mtoro ambiritie je ketha na ali willing to upload the skeleton ka the farume gitikiria no mba kugwata the measurements oka me the moment fundi o measurement ona ke karoba uka ke jiraja na kakangira getandeje ke na certain measurements the rest na ndinwe kuka kumakinika na gwita gintu kiria kibatiria yeah akithoko ya furnitures no mwanka ithira ina challenges ra ibumba kwithira bukulukira to mwanka bwithira babwe lakini ke the whole industry ya mantu ja furniture ni thitari bigubumba kwithira bukulukira in this business no mbugerete to me recent examples kukuta kwina high cost of a product intobira to komba kugura ukethe ibyongere to bei wajira kirangi uketha price uragura ni ongeri bara okay bia bange ba miata wata market ba miata chana this US ilano na ndo kethira naja the street of abuzi ni ingiro ba duka ka petroleum products ni igatoma bibi ingi bigaitia no most of our product betumia petroleum products wajira ke sponge wajira ke kontangama to tumira itene betumia petroleum products na nyarangi wajira rangine na ndo kethira otikwenda ku overburden customer at the prices na at the same time no kuinyirwa ndengi na ndoka gide ko balance ukamenya kethira uka balance your profits chite minimum ombe kwa address the market no to the more again to get customer atombo gikinyira in terms of price na ndi tugeregia ora tumba ko balance in terms of price na bila to kugura thokone but no mbuge pricing the cost of the products each one of the biggest challenges that IG ke market kebiru kudira ringi customer iba kwenda certain fabrics non to kuna much variety of fabrics okay a certain company ni tigita kuri certain fabrics and the customer be more interested in those fabrics no company ni kwenda push other fabrics okay there company these other fabrics discontinued and ogeta go chwala dako bugi kutikira switch ndethere almost 7 fabrics ila customer batarete iteke market reason being about discontinuity kidogo kenda bomba ku push other fabrics chonde no fabrics ijega but kuinira company customer ina interest niyo na ndoke da no ku create ka challenge kau yeah na ukiarire mantu jege pricing na kinya witia kwa into bira bukumba kwithira bwitumira namo into ibititie na no mwanka customer ne kintu kira kwenda how do you manage akendo bado menya biashara re mtu akwitha ke biashara kenda itiariria gantu how do you maneuver all that ikugerie kusota and there atu ina match work kugeria kusota out the shops iromba gweta kugura into biaku waita kuija kontangam emba tuge for example nduka fulani ile ngiri kwena ndukenge uketha ikende ya 800 ingi torofande 1100 kinto no the same product but na nduketha we no go take much time kukara kumenya isela wiko ukakwa certain product same quality but with a better price kenda ugo mpako balance ndejingi nonto ke biashara the moment production cost yomba kwithira AI product ekuno monke gaitia bei ote onge omba kugeta no kwenda cover up whatever you used kurea into big go produce a certain product kingi no kudira kedira ijambao ekabidi nando tonye ndene kidogo utige gwita ki this sellers babe ki market ba ukada be ki tempa chao kediri ki site ogi gwita kugura roba na ko bagurira ke cost yeku ke deso wai and ko minimize cost ingi ulidana andi batu tukutonya ke those farmers na mindene ogeto ka negotiate kuhusu material okaga ugo katema ugachatorira ugachiretera ke site ontora ko getugweta kugura rumwe cost gegwitia into the moment ombana ndiko average ukona wena capability gweta mundene watorithia miringeji ejara workshop ne there much easier na nombanya gutara mbawiro kwenda no tigo igo chatorira utotaro ba just waro ya available uko le atorira customer ura bati kwatoriro and okethira inyagi kugura mbawo no tinyachi bandu imagine chitete unto no
uroku wetete thokone kibandene kia mbao thai na umbite kwithira cost ya rubao ndore agura irongeria ciringi ng'ana na me ciringi kire ciringi 5 kirubao o times na fiti ro kwenda ngogene tuge for example enda fiti ngirigire o times you nuji cost ire ne mono sana na ginto tumira every week by the time uko gite your calculations the financial year okethera cost yaguo tumi ongerete na aja ni ginto ringi inika so why and interview bigitogeria ku manage tona watomba ko minimize cost of production but at the same time to maintain the quality na tutekuumiza the customer kuringana na inya uchonkuni bravo betu kedrinyo kya ilia tene anto bate tikagia locally made into biratu piditi tu kana bidritwe na unturene watri manende kitra ndo kwenda getege kya kuka import kuma ndiguru ingi kuma kira tumibange watri mabieto bira bado tukubuite bitikona anto bakura lakini tukuchenende orado kwa wetana mbere kumba kwedrege kura anto bambirete witikania na gintu kirege kubuithia locally na ibambirete ko embrace kintu kirantu bakomba kuthira bakibuithia na unture ne bakethira bakiura kuringana na we biashara ni nikitumi no mbuge locally made tukuje na moa icho chiemo appealing in terms of strength na customer na guarantee ingia kugura one of the most advantages ya go shop na tuja with city furniture ikona process yegintu gya kugitumwa wajara kwa tuge ukonda giti tukeja tukure twagutumira giti giki na mbao fulani in most cases tutumira ke frames tutumira brugam ingene na merwork imuru okethana ndi customer eja na kuomba kutaka frame wewe akahakikisha intact before nyato proceed ko dress kitegera kabiri tukakura nandi tuko stitch the fabric ta stitch the fabric ugo kethera ukombo umiona April myako customer enda umiona before evaluation na ko unge ugatumba kumenya the difference kaba evaluation kenda umba kumiona nomba gutega akona fabric yako ni stitch bwega kabiri kitege dress ketha no kwenda go follow up na pictures itomba gutumira mbicha na every process ketha framing eta go ikra sponge ugatumira sponge ukomba kuona sponge yako itumikite kigite gyaku nondo para baingera compromise chejaira igotumira sponge okaya mtu atakwenda gutumira sponge re high quality no tunokero compromise in terms of pricing but kiba tutona ikaba ko balance in terms of the cost na ge quality ginto kiroko nenkaba otaje ngwekera ka sponge ya for example je blue irambijo au kalira ka ko gitu wana nyore injara uri kirite gitikara wanjarene injara kikirikira wende gitike atonyere ndene na otege ntokipwa ku guarantee sponge ya gutonya ndene just kurikira tu njara ite no litobona na mono reason imbi kwedra mtoro gitite njara era kana compromise ita sponge ri kiri njara ene na ndiko na sponge ja orange ja pink chumba chida chi strong tumba inyo tumira kite bibi okalera kigiti ja kiki dining okalera utukalera sponge re pink na sponge ndito mono to gitike wakalera every evening kada every time okwava food dara kemeda na gitumba kutonya ndeni sponge the same no yotumba kutumira gate kenda to maintain that quality na ndokethira bibi dai ugweta supermarket kugura gitike yaku ingumu monomba ko notice imbi ongo gitike otumba ko materials iri tumikite ndene otumba ko menya framing ire gitike ura yenderete ndene na tiko doke dito ndeje nge but iyo maboro umba wetu gakinyara na into bingi bidabie most appealing ko bio na mendo most of the fake things by the chira chia appealing mono jo kona iko the most shiny thing umba kona ki market ila ande muntu arenda ka kwira le ndagulite kameda ka stu ka kinyoka ka komboka bizo ngatumita aluminium but nyo jage tumera tumera tuchuma tumera just aluminium but tumera metallic yongo nchuma yongo ere nyomba gwitie guru gatumba kwena but ande tukuje ko o import turija tuina aluminium alutokirima gutuma goto aluminium anything strong ere kiroke mede komama ambiri okomboka exactly nande ikino ndogona dai customer more interested na gintu kia kona quality kyo kia komba ko ya ga test akona every process kedri
ntiku iko itibibio tumira fiber jari recliners mtu nakwenda kuona uti au mbiri fiber ndene ende mpairiti fiber nende ko intumia ko antu bai kari into bingi nito mire injire gwikara matame jangu ki kusunda na stondust woina ko nyongo turete agitwira gurite gite ndira maratasi tugitangi to pieces tuigirinde na ndi kwa avoid all that ikino ntona ndoko na muntu aenda kuja workshop ara ona gintu kiroko tumirwa na we are interested company ka anto weje muntu je natuma gintu specific gintu kira muntu akwenda ote comprehensive with bombita ko kuskonazo ko social media wedra okyuganga no ekirwa gitanga mbanga bibi minge yonde batu weja kira tugurite ifaibo kedra ndene ifaibo kedra ndene na wende nya kweja kuona to mikira itutike kaso minyeja una process barabe na time ukona gitike kugituma no migoko ga ifaiba na inya kedra dato tumite itutike customer nya turugura gite omba gutega niji barabe ngiba oto ogitete shotika to tetekiria ki process je badoni mbije tunda kora maguru jaja nyuma ndarugura karaini nkomba kone ya customer mwire no gutega no tonga je no kuigwa ifaiba yongwa ukomba wikwa ko kwikanjara ukaigwa ifaiba utumirite ndene nande advantage jo ndicho to kora average kenda tumba kuhakikisha customer te bire kugura ibire etitie tibire yake akona mero biisha ini akedo kana ibyo the best but tibyo the best kaita kamo in business kana inyakire industry chonde ira chikuo kire baraba kubwithi into bya kubwithia kaita kamo no trimaibo compromise about quality na ringi batena consistency ke babwe na in this industry na tabu make it sure at number 1 quality is sawa na kinyebu ku maintain consistency obora kwambire no bobandu bwitete menya kwina baraba mbairia na top notch ebete tabona bakushika bakumenyewa wananzia sasa ku compromise babwe. How do you do it to maintain it consistency non to bwa kumenyera customers betu advantage yetu bete kuda twinio ikuda twina ntuta returning clients returning clients mtura wenderia certain product akomba kuchoka kwa product ingi clients baba bando bara twenderia beba mbere oya customer kitana tumiro gintu gikithongi arenda ku recommend ki mtungi eja kugura kaire ki ugwe baba nginyo da mtu aretete mtura uguka ya no ndikana inda ya ndagura kithe gite fulani andareta muchoro kwa agura gite aja no ntu bampendie gite gikiega na ndo kethira customer ena trust ki ugwe na nakomba ku market yara ogwe nyoto muria utibyo kugita kenda customer wako ako market kintu cyo gitite ko mutumirite gintu ki up to the standards okeda customer nakomba ku market yara ome na ndito batu tugerete ku maintain keda twambiriye gintu fulani nyoto tukwenda ku maintain atokwenda gwita to improve keda utete to gituma design ije maybe Wajita dero kuga ende kanjara kana katanguriri dai okejo kedra njaya biro twirire ibyo to improve it abyo no to beta bokita ngindi bukada boko approve bando the quality okay otuma certain fabric okariya fabric je arete kwenda itumogento kisticho na this way kisticho ju gite kwita bwega okay jakaire customer keja akedera ntuki betumira kitamba ke design je betumira je no to ne more appealing like every time kibiashara mayo itawekirani so every time tukorani maybe kuna certain issue or tumira a certain product next time tutomba ko mshokero metumbira ikogeria ku improve tokamenya maybe now from next forward tubato tumira certain product ku design gete uju kedi go curve gete onto tumira karoba ukuna gintu to gweta marine board yombo tumike kaita curve si smooth ukorokia ogerete ko curve roba orurungwa na curve na marine board ya kwa kafarma kauka kodikere ito circles kede ito oval can design ke smooth na ni to bitu ko to kira average ukeda every time to gere kwita gento ke more quality more best in kwa kira to agite before industry ya furniture mturame bya kwenda gutonya in this industry na unajua kwina barabe thaira bathomete na kwina ura mtu irethaira iri talent kwina mtu ateta skuru lakini wa mwika ntugutu moite wa mwika industry ya furniture aneza do well na kwina ongete the skuru akathoma tujengi knowledge skills and all that akira antu baba baile ni baba batikwaelia thaira bakwenda gutonya in this furniture industry na monko ile na no market
kintu kio umbite witite ku establish no monka withire wina knowledge ekyo utumpe kumana tu witite ku andugure furniture. Yes, no withire temu bundi but no withire wina idea what goes on ki furniture oni ka mobundi okwantumira gintu ndeja ndagitega no ntobe incomedi na no wao egintu kiki bati gwita ujo na ujo mpumba kwa na makosa before ya notice na ndonda kinyangoira ayale kitamba ke utekuchite boya gakone na kone eji kino ndoko na gitumirite ke street kuchaje na kuchaje like nomba kwerewa imbio kambire oba no batiko bena gweta ke furniture shopping kitha ugurenda gutageta audience ku end kai medium no batiko menya inampomba gweta kugita research yakwa na ndije batu reito kugita mwa visit ke shop tira chigarende chi established indukia to konyi chiko ndi ntobidongi imoskeze twathironkere ndukira chi Nairobi tonto mero itwari to kona furniture zira chuko tumo na itwenda go change the style itwari to kuthira ko tona okay bibi yeku but ndeje ngito kuona kwena new market ejite kona ndo bati kweta end of your time utumba kweja in a certain location ona baba tumaite bi bagekara response iji batumera frame iji ambite na ndenka geteu no bati kweta end of the time kedra baba eruguru naja kwena furniture ingi chijite chikivu mana kwena most popular furniture iji chinaja ome obesity shops iji wetera nande designs ira botumira itibira botuma no bati kwerwa designs yu ukamenya ndeta na gintu giki ki gintu kike ni ndera na gintu bando ki good quality na kintu kyomba ko sell na ndo ugita in a new location ukamenya oteje to mwanene your competitors ureja uka stand out from your competitors do your products do your designs na inya uroko display batu ajara udisete furniture ingwetikia tije ni furniture na mero aja kama mero town ina search ambience rato ikitarango gine waja batu tu ikiriti nya no togo no kinyita no before no kona kuna that ka carpet oteko yenyo kinya just ukinyanga mbao ara itebi ekibire kiriki ka carpet biteko mba kukunda teriera kuma ndenge workshop lakini into biria omba ko bieka biga stand out kumani awona other people kebinge no bati kwejo kategera location batu ejira to kwera every time to kwera location to kwera to igikomene opposite igikomene primary school ewi iko leverage institution irachi yakwe omba kwereza mtu haraka agomba kubata inaule na ndio je customer umete tu na customer umete mawa atije gikomene na yes maybe no ere akurukete ni mbati ate na idea aje no gikomene badinya kinyame utonde moment ori gikomene primary na kana ina bypass ire mero akurukete gikomene baraba widi meruta no totije utombo mbereza gikomene dukorokera njere ejo kinye manto frani kono mbago tege nya location yeku kamenya ni institution chiko chiri akwe kana maybe one popular spaces chiko chiri akwe ombotumira kweza customer location yeku onto aba ingeba omba ku struggle kabiri tombete tora ke internet ke baba kwenda to internet to akoloka ke Google Maps to register kona ndile momento search with city furniture na ogita location no mbe to pin kethe ingaro enyo ukame follow tu monka ale ke duka yetu ni ko maximize na ndile digital technology anto bo kino to kile mtu to uro kuja physically ko no kwenda ku follow ko ikithe ya umete nyomba te kwenda gutinda kironga makyuraia jale kebingi no batu tege your space itonere challenge imwe aba anto bene omero aja babena furniture batena species apart from working space na ara wikite your products kuna customer kwenda kujangale we na atikwenda atikwenda ukarino gwangalire nija kungarwa ningi kurukirira njirene nija siji those fears yes na batu tombita kuchwa strategic position yatu ije una nduke kuaja no parking ale kadaja mbere customer ate wori ndikeda ku any other car yo pass any cross yomba ku maybe go scratch kana maybe ko mtu maybe go tampa ni yakade konya no batu teka your species no kamenya
customer bambo tutaba nene kuro kaja maguru ko kaja bike na kuro kaja drive ite na ndu kategenya your spaces your jikai kibingi ukategera audience umenye audience ko joto target ki biashara kedo ujite ko kutegera mtore maybe ate kwenda gintu kena good quality na mbi na gomenye no uke ki biashara utera strong sure nonto asa momento eja utargetete customer ote kwenda certain products customer with time da yinyo aka upgrade akabona ndambete konto fulani no ba mbontumira getigira kwenda kitanda kirage otumira maybe miti adude keda watumira ngiribire cha kundeje okeda customer na kale yesa kyona ndi meringa na nagi kwambe kole wintiko ate kwenda nande kukana na kitanda kikaire akona extend kiyo ankwenda ku improve kitanda ndigeta na ra udisi maybe ngatumira gako na adude ando kedra no monkomenya audience utagetete na oro kwenda ku grow as a business. Yeah. Okay, ni bwega sana. Ndenda no tundirite this business otraudisiti ombere kwetre kiambiria Meru au 1 year ago no kwetre kuna mantero thomete in this industry. Maybe do's and don't. Kuna mantero gombika kwira mtu akenda kutonya ke this industry abuithia na yayangi ukabuithia. Yeah. Kuna jama kaimbomba kwira mtu kembere no mbitire ki bao no to know the most basic kana stand in the kuseti furniture workshop ntimba kwa advice ni wa nomba eta kugura mbao chawe kibandene ogeto cost of production yakwe kethere so high na kibandene kedho utije kugura mbao kwena most probability kedho ukia wala na ndinko imuhimu mtu akiambiria the don'ts uketha kugura mbao wengo ketha utina idea ura mbao ithimama utie ketha ukathimira mbao chaku na board kana hapo ka board mbao kana bogeta na running feet utana ketha utina idea bako confuse muno kwa hiyo mbwe one of the don'ts imuhimu kwetha wina mtu we trusted mtu kwetha imbi ako geta ukerewa mtu jo nonga itano ngo gigisaindie gwatura mbao na kutwita guchwa miti na eri me batu twira mtu diuru ngoge we tuigo diuru ke tusachere na raomba guita miringe miega na raomba guita miurue mwe miega ere na ngenji miega na miurue kuri no tinyamuringa jote kuri bando is stress no mokando ndo na mtu kwerewa inye this no kwa mtu no mpendire muringa not just another muringa but muringa jo miriti no tujinya muringa jo to miriti nyo jo leja wintiko no most of the people don't know that jote ko libo ga jo leja just the orange gilibere omba kolewa na no to na workshop mugeni okero jo muringa ugote kwa ni muringa teko tinde nya kolika no jo miriti gita ringana kono monko ndo na idea ere the second don't iko matoka kutuma just in other design ukakara ni tipi wara showroom no etereta customer ya kugura na ndeketha target audience yakurenda customer bena bakwenda this modern design no bati ukarende uka research bwega ukamenya itibira bi popular in the market no tunyo to search furniture za ke mtandao wambe ku scroll ukona ko getekiro gotindo ukiona the reason being getekiro agi popular getekiro customer bokenda kono andino munkote gero menye natuma design yeko na most probability customer akeja miende ka kamigura kabiri ko dikira customer the do's na ndiko dikira customer mono non to customer iba ko ja ndi imbi kuendelea customer akeja kwere inkwenda kashura every time ya kuitira shura ko notice customer bata to kuitira the same shura shura ki popular inyome tuma mtu akoketenjero kona akoroka wejo kule ka design ka ule ndiate chakangito tuma ukona kena to extra tere kena to storages na ndoka da mtu narume iga shura ka gutuma tuni to adjust to karaja troba utule kanirite na ndoka da ntuko itoko maximize ukona to wikirite ka set kama ga kurekira kira go ina irite atobira bireu ina irato bibia flat kana boots na to drua sa ukayoka grato soksi to akwa jante monto ntuko mtu arende aromba weekend bya kubionde amwe average your space ande kinombuge egento mtu abatu tegera mono ku listen to your customers those are the do's kudironka ke market ukamenyi bi popular
kumenya imbao cheko batotumira the fabrics iro batotumira menya wanguga kurokara ke mtandao ka research menu je fabrics ire mono chire china okero achi ayen okego price so wai okero nya pamita urendo gitamba ke 1200 yetu kuna kitamba kingi pamita ikwendwa 800 ke mo ambeta ke no kide kina goromba tinya ke ogituma ke kite appealing no monko menye anto baku barenda itamba bina gani yo na mtu akwira ante kwenda itamba bira mwana ageta kinyanga chafwe na ndo enda kitamba kero irangi ogeka mono too much white colors uka focus mono kide the grey colors ka the brown colors iyo kiwa customer ke jaga kurande nana eno the best color obatikira bai badato igwane barenda fabrics china rangi de certain color ukama kide getika showroom wetito tuma ugatuma getekina kina certain fabrics na certain color eni ukeda ukimba focus mono non tueta ugo gutumira biruko dugani yo bibati tibira customer bakwenda otumba kudoge succeed ara ke product chako kwendera ge showroom na tukirekeria Alex kwina manterantu betikiti about furniture kana misconceptions irantu bothera baina tio about furniture ndamenya ligan na nata pumba kwethera gwitichinda ema iko meet deadlines not to give one of the biggest challenges there customer beda bakirwa niona this furniture workshop bazali batutu that we na policy to make no matter how the product is small kana either big ito enda kuna top na policy a maximum igitira to mba guteki uko gitira gintu ondo babundi babwe to na bwala batutu kwira twe 2 weeks most of the customers beta be match okay with that but babengi muntu eja na yondo ko make ni gintu custom kwa customer kwero mende na kiatho Friday na leo boy Wednesday na ndirenda itibibi ya karirwa kiatho ni bibi jito karirwa kage ni babe jito nyombe bobe jito gikalira na ndo kada customer na kwero mwara kishira gintu kiomba kuuma ende ogonu iji ye weto mwitira gintu kina arakeu itiomba ko meet the quality ro bago kwenda and customer jojo mba ko to kimu advice ogwe twe time to withdraw gintu giki manu yonde dande na tama embele chaku ninkajuke na withdraw gintu kana ga withdraw go most probably inte deliver kana deliver can deliver the wrong product na ndiko vile misconception area batu there kembere we focus na ke client yani no ko jari nkuru ke ugoro kwenda kujuki this money yezu era biashara na batina no kubati ko jari wa faire ya ukukolera na ndito vile misconception area ya gotinda kwirwa babo bampo rongo babo ni baba bundi bwanda livira sata ndije nkwenda ngapa deliver andoka bire bu batu kwira to entu ko inganona kira to take this maximum of 2 weeks tombe ogotumira gintu giki na in most cases without to deliver into bibi before that deadline ni to bika mono wetera be kinya those 2 weeks na mono wetera gito kinya 2 weeks kira gintu kyambao kintu yamba non to bako gita joining nambro barono taluke tururingiranda turwikero nyaranyare tutaturinge joinari ro watane kida utumiro gitanda kyambao chigwatene bimbe ko join to be ke for certain days bi watane buru then kida tutande ko bikito bichoke gitandene ando kida bito bibi take more time kurukia gintu ja sofa ye ukalinga frame kitamba gitu mo ndejingi oja tu just ko dress enda ndo de into ja bibi ngi bia mbao ibi take more time na ndiko eberia kuchukumana client no rongo mabundi ikogeria kumwereza kenda customer at the moment customer with the process aginto kiro kugita trust me inyoke da kukaiko deliver this thing na 14 days ore mo ku deliver na 14 days omwira mpandation of 2 days no tubaginto kirana kena utintu ke moke da kiro jana na customer in the moment ogo kedra uke no kira kwera customer ojo mpegi taringa nona eta arego kugurira no kwenda kujukangia mbechi kuna ndo kamwira akurire mpa unde kende within 3 days ka 4 na no tuno matokete mbechi kamwira ye kembe okeda okido kele dieto no keda okido kaidia customer me mutona kazi dini tego chwa mbechi na go jombe mudukangire mbechi within few days ya na ande ko avoid misconception etinge kara mono ge furnitures imba yo cho tumeka itene
Bila kwikirwo ndene na time mono time au no kwithina. Okay. Akwina mutethi ariwa watching live from Kathita. Ask Mr. Alex what is the number one mistake people do when shopping for furniture? Number one mistake ya bagantu mpombo ko ibageta. Bugi impombe to kwa customer akikubo kinya nyomba bedra gitikira betita gwika nyomba ikara empty. Kana bagweta gekira nyomba itibi jore nyomba. Ko ande mistake ya mbona antu bakigita mono iba shop aite pakeda inde batije spaces cha wika yata. Okay. Mtu ana assumption nyomba kwanka ya wika 3 sita 2 sita 1 sita ikanganira. And in lieu sense we can interview bikira be congested nyomba. In this sense ukada urenda just a 3 seater na 1 utekwa ninya 2 seater kwa 10 no space ya kukendo kai moja ingiale na ndi batu mono kabango kada bagoleta kitigita wa L seat kitu ki ikyumpeda makini kite mono dena makini mono nakyo non tokira kina side left na right ukada mtu agoleta kiti kuna side ngo kura ita kayo sofa bed ukeda uko bati nyombe kuri irole ebati kuri ina sofa bed na side right te left ando kada mtu agure nyomba indigite ateka na setup iraki bati me ositi forma kimwakire yojo kingigite yojo ando kada uko kire ikita bati kuta kindeji kibati kuta kindeji indi customer tena India kuna ndi bati to advise mtu mono ukagyara kamono kukuranga gitiki ono mbeje kwa kunga kuthimira space ngakwira urenda gitiki kuna giko tuwe uko kwa akite na wejete kukura no mo sofa ndeje to kutegera chomba to akora ito bu sofa eje nyombe itibwira the moment weka itibibi ika almost empty atukwa device to tumere gitiki ngi ki mo custom kitiki kikomba kunene ya kidogo kiombe ko 15 kinyomba kenda mtu akuruka nyomba kaigwa at least arrively tai almost empty non to itebiro ikirebi kurira nyomba myako gitumba kuka ukathabi kurira ku ukatande gukiria kuongera inde bitiko mbako kuitania no mistake mbere ya customer make ejirin kuka kwina customer but ukethera as much as no advise customer kusu fabric ukethera so undermount na a certain fabric mono kwithira ku challenge rejira kire bright colors ukora customer fabric yo kujukia bright ujo we sure na lewe tito kombana nio no to kwa advise ukajukia maybe ile more creamish kidogo customer ga kwirito wale onde ndenda white yo oye white yo kora no kwenda customer kijukia within a month akagotumira message akora giteke abo ampendi no ponchejire material akambore na atai kura kamwa kwira kiremete unde anko karangi kitambia muno kangi ompa challenge karangi kyangura reason kudira akit okole gintu gitu bright yes maybe no le mo appreciate gintu kirea but inande no batu go follow up nya device ro kajara ngoge no egwa at least ukagiria ko way options gintu kiro egwa device na kyale na kiro kwenda me akwe no alternative ingi ba ndo chirinjega kwa ndo kada utiko make mistake gutara kitamba no to keda uwe ko nyabango kwa benana utemba gutara kitamba ke bright ubatu gweta kitamba ke dal kidogo maybe ba kora in future no jando ka jukia karasira wenda but in the meantime maybe when we place maybe nya inatili utemba ko jukia again bright colors nyazo ko de no ko de gotina na but maybe na yaruli kutena that cleanness ro ko benya inyande ka gintu ke bright kikomba ko maintain that quality any that bichero kijo kiria kyo kithongi uria no giakara na momentu gwitu te kurekira meita mbaited fabric ire je thongi te gwitinyo kunikirwa na ndogo to kwendire material thongi na ndogo to mekunikira kai bando kuitho thongi bwayo and to avoid those mistakes no because those are the two major mistakes jambo na antu bakimake non to iji ingi itomba kwa advise customer in terms of the size na nini hii ni early challenge before but uko notice tuambie kwa tukia advise customer in terms of the size ya itibi yao na mirango yao yeah atokirekiria Alex ndenda kwa ndeke mu tueleza kana twira industry ya Meru in terms of furniture kariate otuge itokora totera tari before industry ya Meru but kuna a lot to do
kwena a lot of gaps bando sikwe 6 batuman mea bando kwenye tu machines ya tukurak wajira ki furniture kwena itibinge wana bigitibi choli mauga mono itibira bichora mauga through ku machine chumba kugurwa chi cost yo iso wai okenda gochora mauga jaja utote na place ya gochorera Meru no kirie mbao cha kweta cho gochorera Nairobi aya no ntotora machine je unaja na rero mbuge Meru bando no kona tukorake that I criteria cha kudawina machines ya top kuira tuko tuinachio kwena machine zire charanda ukethera machine tukombo kuruka mbao imbali na tugi jameta janda ningo utuma ule ite kwenda so much joints and a few joints kwa kadha kana mbao rwakuru rwaramu kwa maybe 12 kana 16 mono 16 na maranda cha kwito kuruka machine cha kuchara ndito kuruka mbao rwa 16 feet wadi ukadande uko tumeta kanda ining batoli ngita to joint to twingita 6666 na chances chama de kweta kwa dukana si so ai ando kada kuna that challenge kabiri ko kuona naji ngumu sana kuithira ukiona mbao chikunyara bwega ando da ebindi to kurembao to nale atoka miti na ku quantity nyingi kenda tumbu mika no yo bagwete karoje no to tumia customer ne nambao itio miki tagi kolitoa weta ukira gituka gituka matete ka ikalide nonto kiritwere buru na nda ndo kada no ko bindu atore mitina wingi ndo kada industry na jage ko limono kuna machine nya cha kunyali mbao ukapitisha kwa rwaku ke machine for some hours mbao chako ke okejokia chomi buru na ndo kada no tukutana machine sire ule bindi na ndo ke mbao chako kele ikolinga ndo ka chiringa ukachirongeka for some time chikomba konyara which bando icho kulimit romba kutumanga itabya kwa haraka nonto nyani ndatuma chako itenyali ikango ge gwichokera ke nonto ngatuma intabika dukana ndatuma joints ikadukana nonto the moment roba ora relax right ora roji aromba kwa kuichoka nidia na nale ko utumira wina roba ora roji okeda ogi customer yako ita kwa wentu kuchombe ukita kumuchokaniriria kana waka ketha iginto twita stain oketha kinto kere ketha ukaike black within few days kere kya white non to rubarore kugeria ko disroji na ndo kethira tutina nyama shinsi cheu na ndo mba weta ketha wegionda si nyingi omba konyarinto na ndeka bindi customer ngo kamera mpa match a certain time mbairo kuona aria chikarakare gitarenge ketha ikimeke kimwe chikinyara kenda ndagutumia into bibi bitireje kwa thukana kabitireje kuruzite quality ria twino nibeka sana Alex ndenda nende wa ile kamera yetu ile locations chenu ni ata mtombe kiobona urakwenda kuputhiata batu itwithira twiki social media pages wetagi TikTok ugatona ja Udi City Furniture twi Facebook as Udi City Furniture na nyara Instagram na twina namba cha thimu jeo 0791 67 61 03 chokera 0791 67 61 03 nibwega sana Alex nontubo kujutotamithi mantu jegie furniture kana athengurutho furniture anthinguru ne ya nende mutegeri wa Meru TV tugochokere nkatho nontubo kuna kanya ka ututhiatira kumenda tumbere kutha tukiambirire mubango yetu ya turinge imeni wambeta muthoni wa kiramana ukaita kuraya chekinya 5 kethira ngichokera kiri mubango jwa The Wave.